Na GZS je 20. februarja 2015 v organizaciji Agencije Spirit Slovenija, Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije potekal Slovensko-srbski gospodarski forum, ki se ga je udeležilo več kot 200 slovenskih in srbskih gospodarstvenikov. Uvodoma sta udeležence pozdravila predsednik Gospodarske zbornice Slovenije magister Samo Hribar Milič in predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Predsednik GZS je v svojem nagovoru poudaril, da obstajajo številne poslovne priložnosti, ki lahko prispevajo h krepitvi medsebojnega sodelovanja tako na slovenskem in srbskem trgu, kot tudi na tretjih trgih. Marko Čadež pa je med drugim dejal. I zato je ovaj forum važan i zato se nadam da nećemo samo jednom godišnje organizovati forume u Beogradu i Ljubljani, nego da ćemo kao komore pratiti vaše projekte, da ćete u nama imati partnere za svako pitanje, za svaku uslugu koju možemo da pružimo, za svaki problem na koji naiđete, mi ćemo biti tu da ga rešimo. V nadaljevanju foruma so bile predstavljene poslovne priložnosti ob izgradnji nove beograjske soseske Beograd na vodi ter naložbene priložnosti iz naslova privatizacijskih programov v Sloveniji in Srbiji. Sledilo je 5 sočasnih panožnih panelov z področja gradbeništva, energetike, turizma, informacijske tehnologije ter kreativne industrije. Pa ja mislim da je ovo jako važno. Mislim da je, naravno da su međuvladine inicijative, da su međuvladini i međudržavni sporazumi od fundamentalnog značaja za razvoj odnosa dve zemlje, ali suštinu čine u stvari privredni odnosi, čine odnosi ljudi. Dakle, ukoliko nemamo zajedničke privredne inicijative, ukoliko naše kompanije ne sarađuju, kako slovenačke kompanije u Srbiji, tako srpske u Sloveniji ili zajedno na nekim trećim tržištima, što mislim da je najinteresantniji, što je najveći potencijal ovog foruma, onda su svi sporazumi međuvladini i međudržavni nemaju upotrebnu vrednost. Ob zaključku srečanja sta gospodarstvenike nagovorila predsednika obeh vlad, dr. Miro Cerar in Aleksandar Vučić. Slovenija in Srbija sta prijateljski državi in imata zelo razvejane in vsebinsko bogate odnose. Želimo in prizadevamo si, da bi tudi v prihodnje ohranili visoko raven političnega dialoga, ki smo ga danes uspešno nadaljevali ob zasedanju obeh vlad na Brdu. Gospodarski dogodek, ki je hkrati potekal tu v Ljubljani, pa lahko pomembno prispeva k nadaljnji krepitvi dobrega gospodarskega sodelovanja. Slovenija je za nas veoma važna zemlja. Ona je u top 10 investitora, ona je u top 8 ili top 9 spoljno-trgovinskih partnera. Slovenija je zemlja sa kojom imamo veliku trgovinsku razmenu. Verujem da to možemo i tekako da unapredimo. Postoji nekoliko različitih projekata. Srpski in slovenski premijer sta se ob tej priložnosti upisala tudi v knjigo častnih gostov GZS.